Oleh ate ma dito hatta ma oleh ate manang di parpungat di bagasan Botaryon. Di partikiano tutu di dang sun sudi tahatay imaneng marsak kapamu laho pasat adat nagok marudaw nujuk di hari Sabtu tanggal 27 bulan 2 tahun 2022 ala neng mamuka pardonga persaripeon ma bere nami siat tongani bagas munaon dohot boru ni naneng kuda muna boruman jala nungasun di hatai hamu disakat ni rohamu rencanamu ima taringot udauni dinong tahatai tarang rangi denggan anggiap matutu dapok may ditikina tuarek kana mangihut dapok mayamang baru songon hatani na tua-tua mardaka may hariara marbulung may situlan saduhut sakat ni rohamuna nalau marulaon tuarek kana mangihut sayang giat may tutu dipatudus Tuhan. Jadi songoni madihamu abang boru nami markasi hobbing akka namar hahanggi takas do iberek kami hamu dihasadaw ni roamu nalaho maniroi ulaon ni lainami do iboto nami napuna bagason dapok madihamu abang boru songon hatani na tua-tua tapuna ni sibagading diduduk ni pangiringan oras mahamu amang boru nami markasi hobbing ala tongtong dohamu marsi pairing-iringan. Jadi songoninang di lain nami do iboto nami lam tu hisar nama pamatang ni iboto nami ala neng dilas ni rohatta totu bololas roha lam hisar ro pamatang. Jadi dapat madiho lay dohot ito song hatan ni tua-tua na madok ador had kematugutugo ni lobu ador hati tugutugo ni horbo nang maholay dohot tamu ito pairing-ring pahopu sahat ma tu namar nini sahat ma tu namar nono. Jadi ope hata nauli hata nadingkan papuhonon nami ma tuhamu dohonon masongon hata nina tua-tua asa harbang madalat tu buta balat may dalat jabu hata pasugabi hata panuturion hata tangyang na pinasat nami akka horong ni huda-huda muna do tulang muna nang sonya matarajay nata sorry pada asa apu hamu may atong hot martongan ni jabu sahat sah ni sulu sahat tubotian dinang sahat udaw tongguraja di bagasa Botaryon taulaw say saur mahita tu panggabian saur mahita nang tu parhorasan sidubuti mahami mang buru apu hamu makahata na udiatan na diggan. Jadi waktu lama aku namanya tadi sorong ya tegus marwat tadi saya masih raja di boru mulai tanggang iya iya loh tadi ya raja di boru nang dia musi manulang raja di bere sama di situ mau ini tangkap iya balik sama lah. Jadi mau lihat yang maturu teman sama teribata dengan bateri para surah jadi kali basana tetap mangaramu lalu nah kalau nubi mah dihangu odong nami lima atau dulu nami warga bultung dulu nami bultung tongoninang ulang regar penonton regar kalau nubi mah dihamu dengan saut tanani jeng dohami sa boru mewakili hadiwa di son untuk mau lihat mah kupasatami tuamu na sa luna ala toktong ditiroi hamu uloni ulan namion wakanin yang ro ang iya mah dulu di Batangas sudah sakap do tanani ulan nami tongoni nang dihami sa luna kapopamurong na kung mulai tegudang mau pasatami kamu sa luna horong ulan nami Dubuti mami, hataknya tetabang, mengate. aku belum mana baru Ke sana mak. Kalau jalan apa pun deh pak. Saya itu nak abang mak. Wego Gitu. Kalau seperti bor ini. Kita sana mana abang man. jadi sudah kang nami do madok mulate itu hatta suang soni nang dihamu raja ni dong sahutan nami udah nami raja ibuntung tulang nami bona tulang bona nyari raja isri kan
suang-suangin ang raja di bariban namin. Raja nami kung maulati kurang godonon namin. So kata namin na pagdulu, di ko podor-dulu namin. Gradido kamu mangaduti. Ape buoto kami do. Dan nga isi kami. Kung kolong na siya Tuhan ini pagdulu kamu. Di ko podor-dulu namin, iya do kamu. Jangan nak pola ni, iya kamu do tuju. Kaka panirion, manang panirion. Dan bui ma at saur-saur songon tanyang muna. Ima ina ko bawoto ko kami nak kinon nanay na udah lasirongan kita udah itu ima nanay majalo pasu-pasu pada masa video ma anak nami do ngalo paromen nami raja nami dah kata mulia ke mana bui kumasatan itu kamu katani matangnya ngahami itu hatta kamu raja ni wasa utanami asa tong mai Tuhan ya kali pason do kabisu asa bui mesti kita tuganon masih sukunan masih buat kita kenapa nama sabuta suang soni nang dihamu raja di bulan nami bultung nang katulang nami guna tulang guna nyari suang soni yang terlalu raja nami hidup tangi yang disiap tanya kapar gelengomu tolong makai pasitas samu raja nonton hai pasoni gabita bamak pedagang nyumur kamu asa adong musihamu akan malam meme Tuhan pergelengomu marga shopping tabu bumi mah susun nami abang nami bapak panyo ima si donon nami raja nami jalalas buat tanggung nami asa tong ma buat kamu di tanjang muna akan burunanyo ala tong ma saya kurang sehat asa tong buat kamu di tanjang muna asa lepas lampu lepas dari mana di hari di tanggal 27 bulan Welu tahun 2002 tahun tabuli raja nami mau lihat tema donon nami soal dihatak ka kata panirion do karumugi akan kanauli soal dalam muna matangnya paman taribata bah donon nami masuk hatan nama dua arbangan mena dalam tubuta baladu madalam tujuh ya kahatan nauli hatan adeng kan karumugi medang yang ni rejai nakuwari kami apon nami may matongan ijab matutu turki na turki na lote hatan nauli kata baru pasu nasir rajai unang manyang muba jalan unang manyang mosin bah saat menasuru itu rumah tugutian nunga saat de tutu ulau tadi bornginon ima belaun tonggoreja pasak kita penggagian jalan tempat orasan jadi soal lima jauh masak tani nanti orang biasa pasti kok malah jadi mengatakan nah pasangan pihami dihamu hakajuri di ibu namin sosong di mana di dunia namin nama kita tahe nama hamarang di para yang kita bersaksi mau beli raja di buru namin langsung nang tarik namin ibu binang di bulan namin itu tulang namin sebagai tapi mau kita he raja itu masalah Akaraja nami dan laparan nasi rohanan ala atas tu losta di pergoki mata nagyo ngaruh kamu manggonggok terbuka ala ni nakagaros sami manangar kamu alay mau diatin mahagamu na sa mo bibilaw na namin at lang namin ang raja ng masalah asaw petotong mas kirim rohan namin ke kamu. Asa dilota ng binuhu tanggal 20 itu bulan 22. Asa petong buat kamu mah di bagasakang yang munak na raja namin. Akatulah. Asa dia di bagasan ang ipasok. Yon ang kinami. Yung yang guboro namin nakatong lupay di bagasan na orang sehat. Ang hiyat niya tahe asirohan Tuhani. Lotay, boy sehat na sida. Dia jangan retahi talaw mga dum. Nung nabe ito, pasahat tamu akata nauli do na dinga. Umuwi mga niroy, yulaw ni asa buha, asa bunya reta dingas sa lupot na tapati. Ala ni mo dati magkaraja namin.
Tiro-tiro mulai sa luho na bulaw namin, at takulang namin. Siyang giyak ma. Pasahat di bata pasu-pasu na masinusugi. Gabi-buy lotay bagak sonang beta so haribo-ribo. Sa lalileho matuat sa lalinggan. Sa di kahili boy hita kapak marasuho. Atong hiyata pasu-pasuan na pinasahak mo na tuhami. Dumubit man ito ang dinami sa keluarga di so. Asima rohanya mata di bata. Say bata bangulungulong may. Bata bahahipason may tuzuluan niya kayo. Asang giyak matong. Sumandok nila tua-tua. Jujung jujung nasida. Tua madiabarana. Nasgonggom ma hok yabingani. Asa tutu may ngaduhu. Tiyo-tiyo may narote. Hata pas-pasuan na pinasahak mo nagkarajarami. Asima rohanya mata di bata. Saya unang hubad tong salaw ng hose. Matulung. Asay marjulat-julat mamarjulat-julat sa tong ibad. Kalau julat-julat na takas mabaylo buta-buta. Nakanauli na din ganang mga tangyang na pinasahak mo nakatulangan. Takas minapon namin. Hot martungan ni Jam. Matulung. Untuk sahak masulu sahak matubot tiyan ni Tigaras. Nga sahak ngayon law tanaw liyo. Imaulaw tong muraja. Asima rohanya mata di bata. Sehat may ito sa loob na dalaliling mangulo. Gabi man itong sa oras-oras. Matulung. So, ni mahata pangapon na buhay pa sa kami raja namin. Maudati man ito hakta. Maudati man ang ihamon sa loob na. Buti man. Jadi pasal tanya